guys, welcome back to another video. Ma'am ngasi ki video asida ai mayam da tips khara pizage matokaramna khara hena slim oiba amasung khara hena wangba malhan gatage habagi tips khara pizage ai gizu height se khara name bani na sigum mai matang da khara research tawale ado aina phangak pa khara engon da work to ba khara mayam da share to jage ado ngasi gi main topic ase laktrine di mawang da mayam agi background je phajabra si background zain hozik semine do matogram na sem khige habdo hana mayam do uhan khige adugi matung da ngasi gi main topic da lakjage do tadi mayam let's go into the video sigi phi mayam je use tawraga hozik ya la kholaga sem doine yum da lejaba phi ngaktene dagi disco light hapsalani dagi si cello tape se kai kai dono use tawrni tuga let's see sigi road se aigi thongi parda gi road me bako adu parda lo thokre duga sida hozik ki phi myam do ya laga same se phi je myam already smile tire ga thamme ai no pina tai bine tai nana ado sigi keno sida road sida dum hapsan lage bako asmina mathang dana sigi yellow color gi se hapni ne mayai thangna ba last pink is happening okay smile later duga sige nakan gi phi ani je side ta ana to Yeah. Tip number 1 da set liba jeans natraga pant to the t-shirt to tagin tawbiyo adu taragadi khongi saru khara hena ubana maram oraga taller look pigani t-shirt ado tagin tawrage hairagana waist area da t-shirt adu bu tie tawbiyo same taller look pigani Have it any other way. Wangba malhanbagi khwaidagi easy tip ti high waist pant set pasine mayam su try tawbiyo ahum suba tip ta asang ma palazzo pant yamna set piyo especially vertical strip chain mane hena set piyo hena taller look pigani pointed su uppana slimmer amasung taller look pibane mayam su try tawbiyo So this is all about today's video. Mayam ngasi video sunung ngai beragadi like tawbiramo mayam gi mafam da su khara wangba manaba atopa tips leragadi comments da haibiramo isu khangza hoge aduga mayam aigi background sigi maramda kai kai nokra haibiramo phajarasu aduga aigi channel subscribe to video amazing subscribe to biramo subscribe to bakanda bell icon da sunambiramo video ase loi fawbi mi begidama thank you very much mathangi video da unarase ma bye bye take care So this is all about today's video. Mayam ngasi video sunung ay beragadi. Mayam the su